obdarenost onda nije mogla da izraste do nacionalne kulture u savremenom smislu, danas su zato stvoreni svi potrebni uslovi. Evo, čak i u ovom malenom planinskom seocetu Dihovu, gde se već vide klice novog socijalističkog života, rastu i plodovi kulturnog preporoda. Biblioteka sa delima savremenih makedonskih pisaca, prevodi klasika marksizma-lenjinizma, dela naših rukovodilaca, prevodi svetske književnosti. A hor mladih zadrugara, nagrađen na posljednjem festivalu, zajedno sa svojim dirigentom zadrugarom Koljom Dimovskim, sa ljubavlju čuva tradicije narodne umetnosti. Hor je sada u posjeti kod graditelja na Crnoj reci. Svakim danom naša kultura beleži nove uspehe. Naši radni ljudi sa radošću su primili vest o pobedi Lazaropoljske grupe igrača iz državnog folklornog ansambla na Međunarodnom muzičkom festivalu u Langolenu u Engleskoj. Teško to, izraz patnji i stradanja, borbenih stregljenja našeg naroda, sada je biser u riznici našeg folklornog bogatstva. Ovom pobedom, neposredno posle svoga formiranja, Makedonski državni ansambl narodnih pesama i igara stekao je već i svetsko priznanje. Ali još uvek ima teških tragova prošlosti. Da opismenimo nepismene, graditelji zemlje i socijalizma neće dozvoliti da u njihovim redovima ostanu ljudi koji ne mogu da koriste kulturne tekovine života koji sami grade. Ovaj daroviti graditelj se trudi da ovekoveči napore svojih drugova. A sutra, ovde, u školi za primijenjenu umetnost, on će moći da razvije svoju naklonost ka crtanju i da njoj posveti svoj život. U školi, samo u ovoj generaciji, uči oko 100 darovitih omladinaca i omladinki. Ovako veliki broj učenika jeste rezultat staranja i pažnje narodne države za dalji razvitak naše nove socijalističke umetnosti. Nastavnici škole su naši istaknuti likovni umetnici. Naša likovna umetnost za ovih 5 godina slobodnog razvitka dobila je novu sadržinu. Retrospektivna izložba, održana ove godine u Ohridu u okviru Nedelje nacionalne kulture, predstavljala je neku vrstu pregleda pređenog puta. Na platnima naših likovnih umetnika sve više preuvlađuju motivi iz života, iz borbe naših ljudi za izgradnju boljeg sveta, realistički dati momenti iz naše socijalističke stvarnosti. Za uspehe u stvaralačkom radu, Vlada Narodne Republike Makedonije nagradila je umetnike Nikolu Martinovskog, Lazara Ličenovskog, Ljubena Belogaskog, Vasilija Popovića i Tomu Vladimirskog. Naša likovna umetnost ima bogate tradicije još iz srednjeg veka. Da bi se sačuvali od propadanja,
Preko 900 antičkih i srednjevekovnih kulturno-istorijskih spomenika nalaze se pod stručnim nadzorom Centralnog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskih spomenika Narodne Republike Makedonije, koji ih proučava i konzerviše. Kakvu li tajnu kriju crkveni zidovi pod neprovidnom naslagom dima i prašine? Konzervator zavoda, umetnik Zdravko Blažić, primenio je u Ohridskoj crkvi Svetog Klimenta novu konzervatorsku metodu. I kao rezultat toga u ovoj crkvi su otkrivene freske sa neočekivanom svežinom boja i ogromnom umetničkom vrednošću. I u ovim freskama za naše istoričare se otkrivaju elementi onog velikog realističkog slikarstva koje se mnogo docnije pojavilo u Europi pod imenom Renesanse. A što je za istoriju najvažnije, na našim freskama iz ove epohe prvi put čitamo imena naših majstora Mihajla i Eutihija. Nekoliko vekova docnije, u 18. veku, drugi naši majstori duboresci ostavili su nam u nasljedstvo nekoliko istinskih remek dela ove narodne umetnosti. Njihove tradicije već 4 godine oživljava atelje za umetnički duborez Anton Dukov u Ohridu. Pre izvesnog vremena atelje je završio izgradnju modernog kabineta u Debalskom duborezu. Time su savremeni majstori duboresci postigli veliki uspeh, približujući se kvalitetu starih majstora. Bogatstvo i interesantnost naše kulturne istorije privlači mnoge mlade ljude da se posvete njenom izučavanju. Na Filozofskom fakultetu postoji grupa istorije umetnosti i njeni slušaoci sa dubokim interesom proučavaju spomenike stare kulture i istorije. I dok ove godine sa fakulteta izlazi prva generacija, u strumičkom selu Murtinu novi učenici započeli su svoj školski život u novoj školi. Nikada se više neće vratiti ono vreme kada su deca sa sela išle u školu daleko, često i po 10 kilometara peške. Narodna vlast je podigla školske zgrade i u najudaljenijim seocima. Samo ove godine u našoj republici se izgrađuju nove škole u 91 selu u kojima će učiti oko 7000 dece. Mnogi od njih prvi put su osjetili radost prvog školskog zvonceta. Razviva svoja nacionalna kultura.
Музичката надареност на нашиот народ даде возможност за кратко време да се формираат неколку големи музички ансамбли, а од предизвестно време и првата македонска филхармонија. И не само во овие културни институции. Десетици уметнички училишта ги отвориле широко вратите на сите надарени млади луѓе што сакаат да служат на културата на својот народ. А нашите луѓе, градители на социјализмот, во денот на нашата народна револуција уште еднаш ќе ја изразат својата непоколеблива волја да изградат подобар живот и за себе и за идните поколенија, да изградат своја национална култура.